Uwei Menteri Jongka Pakistan Atullah Tarar Ulayatu hakas mitoding bakatai kari kadon ya kacingtip kibakila bangej baka India katmu ban hirtma daki sipai hapo kini ki arpusau ni laipun riukenta banwan kane kalong hakapor baka jingya kenat kalanang kiu apdeng kini ki arteli kiri kibadon ya ki tiar nuklear namar baka India kalalap baki don kidkot Jongka Pakistan kibadon keti hakane kajing hirtma kabala penyap ya ki arpun ringut kibriu hakawe kajaka jungokai pertai ha South Kashmir jongka India hakatayo baladap Hendrai ka Pakistan ka kentat jakani ka jingkeno hadu menta nadu katai kapor ka jing syat tembor kiri ki badon ya ki tiar nuklear ki 8 mi ya ki lat kilinti persya iwe ya iwe pat hakaba ka India kala pesangeno ya ka jing ya tekular ka bakongsan bha jongka Indus Watar Treaty bat ka Pakistan kala khang ya ka jaka sun jongka syaki company lingsun jongka India une minister jongka ri Pakistan ulaong baki ladon ka jingte bala bangej baka India kan wan hirtma ya ka Pakistan haka arpusau hadu laipun riukenta banwan da ka ba penon kam ya ka jingja ha pahalgam kum kadak ka bathok ulaong susu kanu ka jingle don bor un ya kendu da ka jingkentho ka bating ka India kan kitkhli pura yakino kino kijingma kibashir kai hakane kathan Hendrai katamat kambari jongka India kam syum laju bab mardor halor kini kijingkran jong utai minister ka Pakistan Narendra Modi menteri rangba jongka India ula berngam ban budin ban pensitom yakite kinong tembor menteri yadari ka Pakistan ru kawaja Muhammad Asif ula penpau baka jingwan hirtma jongki sipai jongka ri India kala janjia ka Pakistan ka don ka jing penkrek ka bajur bha Hendrai kan penon kam tang ya kitiar nuklear jongka lada jia baka ri India kawan ban hirtma yaki laong Asif haka jing yakran haka upit terkam jong ha Islamabad tangki ne ki video balingkot ko blesibun ngen sekunduk pat haki we pat ki video